Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovie Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sikapay laang ti agpalingki ita, Roberto. Ay nawaw, kapilitan abakan. Syakmot yawan trabaho na kadata adwa. Agyamanak, tamaawatan naklakay. Syak tirumbeng agyaman ken ka. Ngamin sikat yung diskarte tapno dalamutan tayo. Ata damat amok at trabaho. Saan ang mabalin nga agtugtugawak? Tano kasta ti aramidek. Awan matay tayo itibisin. Day tati kayat ko ken kaibiyang. Nadiskarte ka nga asawa. Isumat ti insuro ni nanang ko. Aywan gayam. Kumusta di kinasaritam idi Lunes? Hiring da pa'y nga ta? Adda kanumot tan inalada bakit? Sayang mo't. Uling nga ron, kunaklakit din na da pag-aplayak. Awan mo't gayam. Awanan extended manan ti panagtambay ka. Kumusta kan, Roberto? Nasayat na tama tatang. Italaang analagip mo tinagpasyar dito balay kat asidaglaang man. Bisiak ngamin tatang. Siyak ti mga asikaso karag iti ubing. Italaang anaway anak ta saan anag trabaho ni Ibiyang. Ay nawaw. Aging gagayam ita kat ni bakit mo tiyag trabaho. Kapilitan taawan mo't ngamin pagtrabahwak tatang. Ipadas mo ngamin tiyag sapul katisumater aramidag. Mano atawanan ani Ibiyang timang palpalamot ken ka ket sika ti lalakay. Sika kumaat ag diskarte para iti pamilyayaw. Nasapa ka manen, Mare Ibiyang? Kapilitan amare. Siyak laang ti ada trabaho na. Masapul nga aggagetak tapno saan nga agbisin ti pamilya. Ay nawaw, nilakay mo nga Apay ngamin adi mo pagtrabahon, Mare. Uray kayat ko. Awan mo't mabirukan na apagtrabahuan na, Mare. Mano atawanan na si katagdiskarte, Mare. No adda mabirukan nila kay ko apagtrabahuan na, siyak tumot ti mga sikaso kadagiti ubing, Mare. Makapag-inanaak tumot siguro. Kayat sama ngamin nilakay mo tagyan ni Jebalayo ng agtrabaho. Talaga laang nga awan pagtrabahuan na, Mare. Sige, agpakada akon. Sa tagistorya no awan trabaho. O sige, agan-anad ka mo't Mare. Umayak man, Ibiyang, anak ko. Ibiyang. Ni Ibiyang di balay nanang. Anta trabaho na ita. Kasta ka, day. Anta ka di masapul yukin ko na. Awan mo't kit di Inyig ko lang dagiti order na kinyantiyo asabet. Nabayadan ka di daytan nanang. Wen, nabayadanan. Agtugaw kayo pa yung araw, tagkapitayaw. Inton maminsan laengan. Barako ti kapimi dito'y nanang. Di yo kayat ti barakaw. Kayat ko kumaang magdardarasak mo't ngamen. Day talang agpaisaw. Umayak tulaangan dito'y numalpas tilakad ko. Una nanang. Always open mat ti balay. Nakita ni kasinsin mo utap hindi kalman anak kaw. Kahit hiring ti pagtrabahuan na ita. No kasta adda mabalin ang ma-applyan ijay tatang? Why? At ito cellphone number na. Kung takam na dakayaw tiyag sarita. Anya posisyon ka nungay tatang? Laita tijak na saludsod. Basta imbaga na laang hiring da. Kat no kayat mau,ag-apply kanto ka now. O sige, kung takak nga rodon ti kasinsin ko tatang. Wine, tapno makapagtrabaho kamot taon. Kaasimot ni Ibiyang. Isaw to ti makder nga amay ti mano atawan. Ay nawaw, di kay madanagan tatang. Bumawi aktaw. Sakpay ti kunayaw. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam?
Good news bakit? Ay nawaw, kaya't kadi asawan day ta, anaawat ka? Adamat laangan ti pagtrabaho am lakay. Wan bakit? Siya kung tagtrabaho, si kamot tan ti mabati dito'y balay. O sige, no kasta ti planom. Wala, si kamot tan ti mga sikaso ka na iti ubing. Kaano amang rugi ka iti trabahom? Inton Lunes pa'y bakit? Kasaritak nga ro ti gayem ko. Part-time laangan ti pagtrabahoaken ko na. Kapilitan ang, tano agtrabaho akmutan. Asino nga iti agbati dito'y balay? Asino ti mga sikaso ka na iti ubing no agtrabaho ka man? Isu nga rod amakisarita aklakay. Unay kan, di mo nga minurayan amalpas ti ibagakken kasakbay ka nga agsao. Kahit naawat ka kadimot laeng, Roberto. Anya kumangay tatang, naawat ka. O di mayatan, ang damot langin trabaho. Wana tatang, nimot ibiyang tagbati iti balay. Wan atay sumot ti babae. Ita tasikat ti adda trabaho na bumawi kamutan kenkwana. Ay nawaw, sana masapon nga ulit-ulitin nyo rin tatatang. Palagip laeng, tapno di mo malipatan. Sakmat ngaminan ti agbain iti katugangam. Man nakaawat matkat gininanang na. Ay oray man nakaawat ti katugangam. Sigurado nga dalata may baganakin ka. Ngamen, mano atawan at anak na tinagtrabaho. Ay nawaw, saan mi mat anagayatan ti kastoy tatang? Nagayatan nyo man ken saan. Nakababain lataan ibiyang timang palpalamot ken ka. Isaga naman ti uniform ko dita, ibiyang. Ay nawaw, bigbigatan kat na nga to ti busis mo lakay. Tapno mangeg mo Kaslawan mo't ngamin mangmangeg mo. Saan kamot akasta asigod Awanan ti adu asaw. Isaganam gandit ti uniform ko. Ken sapatos ko tapno sana ka maladaw. Uwan, mabit laang. Ay nabaw, arami damitan Nasapa pa'y mat. Uray na sa papay, isaganam latan. Ti ko na ti boss, sana mabali na maladawag. Tama nga nung supay ti pakaikataki ti trabaho. Agdigos ka nga rudan, ta isaganak ti uniform kan sapatos mo lakay. Kasta Kasta ti kayat ko ibiyang. Pagserbyan nakmat. Oy ibiyang. Ibiyang, sa dino tayan maya. Adaak dito'y kusina, madamati pa nagluto. Umay ka man, bit. Apay ka di aya. Basta umay ka, taday bagakin ka. Anya ti ibagam, madamati pa nagluto kunakmat. Pakiyawat mo man ti tsinelas ko. Ay nawaw, asidaglaang mat Adda ka nga rudan dita. Yawat mo kid din. Una yun, Roberto. Di ka nagreklamo. Tsinelas mo. Taparigatan nakpailaang mat. Itimplanak pa gaya iti kapet. Anya, di mo kabalan ti agtimpla aya. Baon kamatan baon. Ay, di nakasta-kastaan si kaibiyang. Nalipatam sama ta siya trabaho. Tapno adda kanon tayo. Anya? At to yung tinatang order mo, Mari Ibiyang. Gayam, kumusta mo ti trabaho ni Roberto? Nasaya at pot mare. Nagtrabaho manan ita. Nasaya at mo't nga rod, ano kasta? Tapno matulungan na ka. Isu na laang ata medyo limmastog mare. Medyo limastog. Sipod nang rugi iti trabaho na. Kutkunamlan asino nga agsasao. Ay nawaw, apay ka numot. Jakman amo iti dayjay atao. Baon mat baon. Nangato pa iti busis na. Ay nawaw, at dalaang trabaho na. Nalipatan na nga italaang manan anak kapagtrabaho. Manu atawan mat asyak tinang pakpakan kenkwana. Isu asan ko maakastat ipakpakita na ken ka. Ngamin, si katitimakder nga ama dagiti anak yo, ideawan pa'y trabaho na. Wan nga rod mare. Makapadismaya kan makapasair itirik na no dadduma. Agpakada akon mare. Ada ti trabaho nila kay ko ita, katsyak ti agluto iti balon na. Sa dino tinaggap-gapam si kaibiyang. Iti ayan ni Mari Janet. Ay nawaw, anya tinaramid mo iday. Napan ko inala tinatang nga order ko kenkwana. Nagpakada akmat kang ka. Tila papanamot. Ay nawaw,
Napan ko nga rod inala tinatang nga order ko tapno ada pamigat tayo. Amom nga da trabaho kita. Di nakbukawan ata sa anak at tulang ay nawaw. Makapasar ka mo't ngaminan. Agawam nga rodon taglutaw ta mga anak kalpasan ti panagdigos ko. Sipod nagtrabaho ka, dakkel tinagbaliwang. Di maklauna yan ti ulom. Limmastog ka, Roberto. Apa yan? Anya ti mapaspasamak dito oy. Apa agpinpinno ko kayo nga agasawa. Taanak yun nanang. Makapaasaran ti ugalin na. Basol ko pa'y ita, Roberto. Sika ata sika matilimastog. Adala ang titrabahom kastakan. Nalaagtal na kayon. No adda di yung nagkinaawatan, pagsaritaan nyo agbain kayo mo't kadagiti karubayaw. Ay, nagrubwat matlaangan. Apay mo't akas jay anak ko. Apay akas jay ti panagsasaot ti asawam ken ka. Nang rugi di ada ti trabaho na, katlimastugan nanang. Ay nawaw. Kat no mano atawan, asikati ng pakpakan ken kwa na. Day tangaro ti di na mapanunot nanang. Idi iso ti awan trabaho na, nasaya at aklatakin kwa na. Itataison ti agtrabaho, ay na. Nangatulaunay matan ti purwana, nakalaslastog no agsasao. Di mo nga min ipalubos akas jay ti aramidon na ken ka. Iso amasong bata ko no maminsan, ta makapaasar matan. Kurang day jay. Numasapol aprang kaam tapno agnakam ti asawam. Aramidom anak ko. Di mo ipalubos ti kasta at trato na ken ka. Si kamatan ti mangi budget. Dahil talang ti kwarta. Manulang mo ti sweldo mi. Wen, siya kunti mangi budget. Kita ama, di mo saysayangan ti sweldo. Anyat ko nam, ulit man. Di mo saysayangan ti kwarta ko na. Saan mat ngamin? Sursuruam ti agtipin. Tas saan anala ka ti agsapol iti kwarta. Apay akasta ka matan, Roberto. Anya ti panagkitam kanyak aya. Anya manan ti isyom. Limastog kalauna isipod na addaan ka iti trabaho. No agsasao ka, kunamlan asino ka. Ipalagip ko laang mano atawan asyak tinagtrabaho idi. Ngam awan pulos nangag mo kanyak. Addan samat ti kayat mo asawan. Di makkelan ti ulom. Nalastog ka pa yan nga agsasao. Adala ang titrabahom, kastamatan titratom kanyak. Pangaasim irespetom ti tao anang pakankeng ka idi awan pa'y trabahom. Agtal na ka man. Mangibabain ka mo't. Apay, mabuteng ka maamuan dagiti tattao ti kalukwam? Anya ti kunam. Ibatam ti ima, masaksakita anak, Roberto. Sana siyak ti kalkalabanam ibiyang. Nalabos meten ti kastangar aramidon ti asawam ken kamare. Kita akit nagblo sa kudil mo. Makapaasar nga rod, mare. Ay, narigat a kalabanan ti asawa akasta. Naku nampay, adala ang trabaho na, nakalipatan. Awan pa'y makatawon na nagtrabaho ni, limmastog meten mare. Makapadismaya nga rod, mare. Kasla kayat kukit di manan ti agtrabaho. Ag-sideline ka lata mare. Awan mo't mga sikaso kadagiti ubing no full-time ti trabahom. Wen, mare. Agbiro kak iti mabalin a sideline ko. Tapno sa andak nga isi-isiin day J. Roberto. Ti amuna siguro, kadyak kabaalan a suportaran dagiti ubing. Anya dinadamag ko, Roberto. Apaham ka no, Mart, ni bakit mau? Wala, ta makapasarmat nga minudad dumatatang. Makisarita ka nga men, anasayaat iti asawam. Kontrolum tangiwat mau, tapno sana masair tirik nana. Diyak nga rin makontrol ti bagik. Nang runa pa'y no kasta amadit isong sumbat na kanyak. Sika tag-kontrol anak kao. Sa nagaputa sika tag-trabaho agad nalastog kamutan. Panunutam ani ibiyang nga asawam tinang pakpakan ken ka ini awan trabaho. Unaya na ya, sigon ka na iti karubayaw. Kat unget ka nga unget, sipon nagtrabaho ka. Ay nawaw, chismusamot na kita. Pang-aasem, tagbalbaliw ka, anak ko. Irespetom ti babae yan ang pakankin ka, idi sika ti awanan. Nadiskarte ni ibiyang. Kat amok, akabaalan na ti mang panaw ken ka. No di mo pala baliwan ti kasta nga aramid mau. Nagkapi ka din ba kahit? Saan pa'y? Ala,
Agtugaw ka nga rin, tagkapita. Ay nawaw, saanan? Agtugaw ka din. Di ka madanagan. Sa anak nga agungit. Anya tikinan mo? Kala at mo't asimingpot ka. Namiris ko, akamalit tikas niyang inararabid ko. Bakit? Anya? Gusto ni tatang. Sana nasayaat no nalastog ti may sa tao. Wanmat nga men. Pasensya ka no eh. Sana na maulit na yung bakit. Diyak kahit apanawan nak. Iso nga aramidik amin nakabalak tapno di ka maupay. Siguradwam lang, Roberto. Maminsan pa yung agkamali ka. Talaga, asinaan ka. Dahil tati di mo aramidin bakit. Nagbalbaliw akon. Ay, nawaw! Rabang na laang nga irespetom ti asawam. Saan laang agapo tadakkel ti na itulong naken ka. No dikat gapo ta isukat nga rod ti asawam. Liklikam dagiti makapasair a balikas. Iti kasta ket saan a masaktan ti riknana. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovie Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.